Wĩrĩgĩro bwakwa nwĩthirĩte wĩna ũgoro bũbwega nĩ ngũkũgwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cia rutha ithatũ na rwĩrĩ tarĩki 20 mweri-inĩ jwa Januari mwaka-inĩ jwa 2025 amwe na nteto iria nkũreterete nĩ Ntumurume guta uturo nyuma ya bikibiki iri kumukamatite kuringana na ngari ntere cia Makiri Gembe South. Kawira Mwangaza kuromba MCs kugwatanira nwe. MC Bathara Kanithi kumeneria miario ya ngavana Njuki na ngavana Kahiga kiri mathiko ja mutano ng'ina wa Mwangaza ntuku ya Jumamosi. Mugomoji wa kuko kwambiriria narwo mandagitari bakiorota thirikari ni kurega gukinyaniria mabataro jao. Mwana niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Ntumurume wa ukuru bwa miaka ya gatigati na atigiatete uturo nyuma ya bikibiki ire kumukamatite gutamwerekera na kuringa lori ya rwangi rwa Kenha iria igukamatite mathagaja kuthondeka rami kuririkana bikibiki izi kegwetithitwe na rwiro muno ontu Kinya botigirite antu bangi bathatu bakioragia ngurario inene ikarikaririra riria rithithikirite nterechia Makiri Gembe South nirekinyi kirore ne kamanda wa borithi Eliakim Silgich. Dennis Mugendi ni agutwambiriria. Ikieba gikinene gikujiritwe barabara nene ya Maua antu gukumenyekana ta Makiri aria ntumurume umwe wa ukuru bwa gatigati atete uturo bwawe nyuma ya bonda iri kumukamatite bari na bangi bairi kuringa na rori iri gutumika gwikira lami barabara iji. Kujiri bari athira bonda iwe gwitite na rururu nene yumite nterene cia ntobochio na ikigeragia gukuruka mbasi iri kumirite kajirene kamwe gatiri yatonyera gatigati kayo na rori iri kwinami na nirio iringanire na rori iji ware na twina gwithikira no nto muntu agomba okwira wao kumania na accident ya ngari ira wikira lami na mtu bikibiki accident ngendo mielesa kwa kwire to anto bikibiki tuimenyera sana nyaba tukemetere tura toeta no nto muntu romba ukuma rorine imuntu bikibiki no nto muntu ro overtake eri antu arakwera si kwebera ngari ira amekoloka au kumake ngari ya lami ibukombo gari kou na niyo muntu omba okwira antu au na inya aikwero ibo gari na gari mwana osukuru etete goita fi mawa na ibo na mwana aguthire rusa indie moyo nthi maranja yare ithe mwana agothongotha lakini atumite lakini kwa muntu okwira wagwa rori ye lami egumete saindie bururu muntu abikibiki nwe kawitetie ona kore mbasi enge yumerete agwe manje yarasi na kweria ko bateki mbasi ye nje yarasi rori ye lami ne ukare speed ne ukare overspeed kinya break sio cherema aringa muntu abikibiki amukuria mwanketa kurutweta kurutira tubabele riti atweta kutamutwara rungura rori kethira ka kinyira mbreki ateke oro antu bau ande muntu nakwira muruto skuru ari alembaya ni ikarikari ringitwe kirore ni komando wa polisi Gembe South Eliakim Silgich antu erite aitithia bonda na mandeba bonde bathingate mawatho ya barabara na kutokana na huu ajali abiria moja mzee ambaye alikuwa amebebwa na pikipiki aliweza kupoteza maisha yake hapo na hao wengine watatu waliumia. Mmoja mtoto ya miaka 15 alipata majeraha ya kichwa na wote waliweza kukimbizwa mpaka Nyambene Hospital ambapo wakati huu tunapoongea wanaendelea kushughulikiwa na kutibiwa. So ningependa kutoa ombi langu kwa endeshaji wa pikipiki kwamba anaruhusiwa kubeba abiria moja peke yake. Haruhusiwi kubeba abiria zaidi ya moja. Kwa hivyo ni makosa na hiyo ndilifanya huyo dereva la pikipiki kupoteza udhibiti. Akunio ndiria kariberite thirikari itungatire antu aja na njira ya gwikira bumps tontuliritirio ikarikare ya mbere. We Friday tha 10 na ndeka 50 mwana kwa umete skuru pikipiki ye yera lose control amotiri marotererwa barabara au
emuringa thai wendi nyatireta skuru tumite meru njenero iso iro twarokere kwana na thai ya nyumba na tikenya ndeno uwezo bwa mwedia for further treatment thai nyumba rende nwe na imuritu grade 3 barabara ekumara kiumia ntukuiye lite thira mtu atiorweri yao na kinyara kanisene Bishop Mbogo nandikite hospindi barua yomwira iko batikwethera kwena mbamsi na kinyatha inandikite barua na kinya ntuku eu tweweta station ko report na redia kwa traffic ya nandikite barua yakenda barabara yekirwa mbamsi na mwanka thayo tote tuonete atwenda wire nyorenge mbamsi gutire mabate yale masila ya ntora batwire makiri thirikari batu tutena ba tuolelia kitha kure mbamsi ana beto batethirira yare ngene arutwa ba hukumire mbone no ntubate kwenda wekera mabati ya konerelia kure ja atare ya mbone kinyoe tore muntu mweni ka hukumaro ene tukibwa tweza kuta muntu athirire ande batwira mbara to kuromba anto bakuthirira makiri John Paul no thurire no tore to thure ruto turamwakura na wa turakwa Bamsi to wenda barabara ene na terwarera mbere to tumirete grievances winya ko CDF to tumite barua nau na utewa to shugulikira ende bato to amwa kia manto yanja rene tuingwa tusigira Bamsi eto emuthetu noroge ya gurita emerita ayigira lamia. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara nene ya Maua kwina Mantobochio, Igembe South, County ya Meru. Gavana Kawira Mwangaza ni atariritie mibango ya thirikari yawe gukonia mirandi ya uthondeki bwa barabara. Mwangaza ugite thirikari yawe ni chumite gukinyaniria mirandi 130 ya barabara ire kwirika gutumira milioni 640. Augite tayari ni banenkanirite mirandi 92 kiria kandarathi na kiumia twitite akambiria kunyagia mbecha cia basari. Aritie arentere Chantima West na arombete MC Bonde kugwatanira nawe. Muthuru Muriuki na ripoti hii. Kaunti Meru igatumira mungana milioni 640 nikenda gutigira barabara chikithwa chithondekwa. Iji ni miaria Kawira Mwangaza uraugite akethwa ikinya kiwandi cionthe gutigira mirandi chikithwa ikirikithwa. Kaunti iri yothe mbeca iria tukuthithia nacio barabara mwaka jojo thirikari ni 644 million. Milioni 640 kile kaunti cietu 45 na special ward 46 na mbeca hii cionthe igatonya barabara ino na ndaugire ndi mami wenu na ndi gavana wenu ngeeta wandi cionthe 46 utigira kuona barabara maragita ya gukinya maramu guturwa na mantu jangi ya jau na ikio kuona ntira buraritie kiago yetu ikethwa gi kumbuthukira na gukinya barabara ino. Na kiri mbeca iji agwite mirandi 130 ikethwa ikirikithwa ananike mirandi iji 92 nimbite kuona kandarathi milioni 640 na otesiri twena project 130 ndene kaunti ya Meru. Project iji gwikira maramu kwenja barabara kuthithia drainage kwikira karabati project uchion project yemwe 130 na project iji chionde 130 ngeta chionde tukiaje raiji project 92 contractors bena maratasi ya kwambiria nguge by Friday mbere njuma ikinya project cietu cionthe 130 ikethwa ciambiritie. Aritijaja rutero antimais kagita karia akuriguria kuthondeka kwa barabara igatumira mungana milioni 16 na ngiri 300 kuthondeka barabara. Kwa kile 16,300,000 iria tunenkanite nontu bwa antimais barabara cietu cionthe iria tukwenja no monga ciekure mara na kuona maramu ja kwambia guturwa kuma rutero ruria kongere yonde ikwa maramu ne kinyerwe kenda barabara itikathuka na mieri 3 na mieri 2. Amna Bonandi ethwa kiromba ndoa ethwa ikithira katika kaunti MCA na bonde betho bakija mwenike na gutanira ngugi kwa wankoromba kinyakire shimiwa betu oni tena bena na mundu tankuga ibeje turitaniria ngugi tutethia kana kamera
kana ndaria boe oni nduga ibeje tuitembio tuitengoge nonto ndoe tetethegia ndoe teabia kurea ndoe teamba sare ana bathoma ndoe teaba je twitera ndoe teamo tongijoro uche kana gitangi oni nde mami wa Meru nduga ibeje Muthuri Muriuki, Weru TV, Muthuri wa Kangangi. Seneta wa Meru Kathuri Murungi augite na igitwe kajuka a Meru baria bakumuria rombegeti kia ungavana mwaka jo 2027. Kathuri augite ntukuite kuraja akaeza na Murunga mojwawe akiuga Murungu ari na mubango. Kagitene ukau Kathuri ni amenerete thirikari akawira Mwangaza akiuga neremi gutungatira mu Meru. No rete mbundi ya wandikani Meru enenkerwe kanya irite ngugi ayo ni unto irina mainya kikatiba. Mutugikare na ntetu weje. Wema ndongwi wanto bakembera nani ndona kiroto kiwe kurabwega nkaumira na nkabutangazira ijete migambo yako mutugikare ende ni seneta wa Meru Kathuri Murungi ura ugete na kuthikira migambo ya kariba Meru ya kumagite ne kia seneta ko ya gite ne kiongabana akiuga ni untu na kumenya kariba na maono ura bakamwira ni wakathithia akiuga kwente twakona Murungu na kubanga umbere kwe mantungu wanto bembera nani ndona kiroto kiwe kukura kwega nkabutangazira nkabwira tesa sawa iko maneno naona Mungu anapanga hapa mbele na babwe ambwere nonto nyabwebwe na maono urabo kambera todigi na utukadithia inge seneta Murungi na meneretie thirikari akawira Mwangaza akiugete na kathari buruka gutongeria kaunti ya Meru ala kugeta tetera kigena kia Meru no kai kunywa mbe gutemirandie kuonekana maturene ai nora twena county government itena network ya kumenya imbie kuendekana na arua kurenda mantu jaraje modern na jaraja kureta mbele charaka sio mambo ya gambut sio mambo ya reso sio mambo ya mattress to kurenda mantu jena maana na jaraja kumbenefit yantu betu wakataka takaina tumia bena biaja komaka lakini ni Kathuri Murungi ngeringa mede kenda watu ka senate kena leta mbele Meru ila leta mbele yu aleta mtu utena mtu tomboles mtu oteko manyimbi yako vivia wawe kia mwebo kendo maendeleo jaila laja na watu kudura na wabari wabagaita bagonke nande bonkale ikiragira hii antoba bonde na bagonka bino tugagonka wikwenko mutano mwikwenko wakongera seneta Murungi aruga kuma mweri jwa ere akethira akethiurunga maturene kuthuja mirandi yonthe ya Meru kuona kethira ni thithitwe kuringana kigina kiria ya tengeri twatoka February ukambona mashinani inengwe project ere ngona ne kuruke gwende thirikari ni mwanga ndiunge mirandi yombe ile mboa zego wechechenjwa edra kwa barabara enjo ni maragita edra imbi gogo yombe yadhigwa ni mwanga mejambuire kweli kwena bari formane kana mejego kiragiterate ila urire ni mwanga boire na nijoni baragia ukweli wa mambo of course mkozi ile 2027 to 2032 wetera kuja nabo kwenda weta jajange bokamba kaingi na tutasota ewe county Meru tugasoti twena abwe ndina imani kirenkuchanio chowandikani iria chethirite ikireta murutira ja Meru ugambi bwa seneta Murungi ariugoro kurega antu bandikwa niwe munthu wa county je kupinga na bana babete bandikwa huyo ni andui ya watoto wetu kwa hiyo kwenda ethera ni governor njare light ore kuthithia left ne batiemenya akaromu service board no to county service board ne creation ya county executive so na kwatanira nabo ibete kaneria antu bara bakwandikwa na advertisement yewe gapingwa
niendelee kabisa. Muthiene Seneta Murungi aruga mbunge ya seneti bari na muswanda jo gutigira kigena kia mbasare kionthe kiri mugongo jwa Kenya jo gutonya kithatine kimwe kithire kigero maskuru gukurukira rwangi rwa kithomo mbeca ira cionthe cietagwo mbasare Kenya ikothuranu hamwe ni nkurukia bilioni 100 bilioni 100 rimwe mbeca ici ikamanenjwa ni Ministry of Education ya Kenya ithirwo iri free 100% kuma nasare mwanka university. Ni migambo era Seneta Murungi aritete kiri mubira jwa maguru jura jwethirete jukigwatwa mbaru ni Kamashinani Foundation wandine ya Kiagu ke reporter ateto Shawero riakwa rietwa ni Mutuge Kare. MCA wa Chiakariga ni ameneretie miario ya ngavana Njuki kiri mathiko ja mutano ng'ino Kawira Mwangaza ntuku ya Jumamosi akiuga Njuki ni athukirie kuga Tharaka Nithi iting'aniri ni giti kia munini wa rais na ni bagwitie mirandi ya witi na mbere kiri Rais Ruto akiorota ngavana uju augite mathikone gutari antu aega kwaririria buu akiuga Njuki abati kwaranira na Rais Ruto imwe kwa imwe ndiria amukinyira na chokete oria atongeria bonde ba Tharaka Nithi kurungama nyuma ya Profesa Kindiki ni kenda omba kutongereria nthiguru yonthe na ti Tharaka Nithi yake. Paul Kabithi na Chionkuruki. Ario ya Gavana Muthomi Njuki ati na wewe Deputy President no mitentere Tharaka bububu tiko gana maendeleo mabatiri gwituka nterino. Okay, we are happy we've got the Deputy President. But that cannot be enough. Tunataka tupatiwe haki yetu ya maendeleo ambaye tulikuwa tumeidiwa wakati wa uchaguzi. Miario iremeneretwe hanini ntongoria Kathumba RMC wa Chiakariga Mheshimiwa Kinyo ZM. Nkuona Muthomi Njuki toe Governor wa Tharaka Nithi County akiumirwa kana akingirwa imutai Kaiga Governor wa Nyeri County akimwingira akimuragia wo wayukirie Deputy President mbionete Governor Muthomi Njuki akariply akamwira we na ati Governor Muthembwa wa Deputy President uri kuma athurirwe atamuona naga atakinya Tharaka Nithi County no gachoka kugo tike wora kuona na thirikari no yo weterete kunenkera mbeca release cha national government ikiumo national government ko yakiriwo Muthomi Njuki Nyakiuga Njuki ati batiri kugaga migambo teno mbere ya mwingi na kogu na batiri guteya Deputy President anene Kithurwa Kindiki Deputy President wa Republic of Kenya atoro kinya Tharaka Nithi County norendaga aya wa kumuchi ruguri kana orenda aya wa kuku mekwe mantu mamomba kwithoro kia raia na umutongoria ugekira ukasivu mamoko ugimbio konekania mwana we Kithurwa Kindiki aumete Tharaka Nithi County arawo we President wa Tharaka Nithi County endo kambire kuthinara wambire kurumanga Kindiki yet itonie mutai Kahiga atarumanga Gachagua aratura akimukumagia endo wakure uchokie kurumanga no tamupete heshima na no mwana wenu oromete Tharaka Nithi County arana wo we mutongoria ore President wa Tharaka Nithi County ko ure mweto nenkanire ni heshima na muntu atware guru ngai amwendera na wontu we agwe karothata igakinya wacha kuwa na machungu relax machungu itakusaidia kogu imbugi bwega na antu banenkanire heshima Karikare kiumia gikuruku Njuki akiura mucemanio wa Deputy President uraruthite wake mucirunduni amwe na atongoria ba kaunti ya Meru ya Tharaka Nithi amwe na ya Embu. The Deputy President wa Kenya mzima na kuumba kuwatithene mugongo na retire Embu County atongoria bonde elected eta Meru County atongoria bonde neta atongoria ba Tharaka Nithi County nkura na MPs na masenators na woman rep bonde baito karanduguru we gutowe President wa Tharaka Nithi County Muthomi Njuki the excellence ikiwo waregire koya we bumiria at least kenda wethira no kwaria ukiuga ikinana kina tukwenda Tharaka Nithi County kana gotetwa kana tare yathire nkurukia kuthinara wambirie kwiruta nguo uri President wa Tharaka Nithi County amwana waku umite kana mwana wenu umite Kithurwa Kindiki
kogu mantu mamono akara kwaria raia ugichunkaga no kemea borokuga no kwibura wengwa no kwibanika wengwa no kwirutanguo wengwa koguo wetha no kwenda kumwita mwite waku muye nituge na ajire Tharaka Nithi county tugete mse wegamba ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ng'arano akimeneria nene mirandi ya Gavana Njuki irendere kurutha kaunti ino Gavana otwenwe etuma mwanka kibaro kiandike rero gukorera butire barabara butire ya ECD butire taito mwami no gutwangaikira Gavana wa Tharaka Nithi county na gutiria mbia cia kwa rugezi kenda tuma kibaro kiandike wake muci na mbele cia thirikari bubumbira antu amuntu atume kibaro kiandike no kwimanyira kibaro kiandike ndeke kieni titi ndeke inge meni ni we ya wa ko butire ke wa majukuru endi kibaro ke twingiriti ogutake kyanjo mugijata kio tutaigathi tutebara tuteroye tutaririo tukikayaga uye tukembe tukalaye tukarombagira kithura kindike ngai na kaugi uterwa ndakwera twina muntu athurirwa abaina athurirwa nantu kiburi kenda kio mwitio eno mwiyambo kaugi uterwa ate no munde no kugeria ukoria kindike na deputy president nto ba ukomanithwa Embu bakuma Tharaka Nithi county ithirikari iriku bakienda ukoria kithura kindike saitani ashindwe kiripotera Weru TV kumantere Tharaka Mbito Paul Ogwa Kabithe Eta na mbere kurumira nteto chieto njokirete nyuma kagita agati kuraja na nteto nkuruki. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa, hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketia. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Huyu hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketia Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereji wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kathithia ja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style.
Gichokera na nteto nkuru KMC wa Mwembe Jones Kinegeni ni aritete mukana kiringa bana wa Nyeri Mutahi Kahiga na kumwira kethira ni aguchietekia aikinye kaunti ya Tharaka Nithi na achokere miario iri aritire gukonia Profesa Kindiki kiri mathiko jamutano ng'ina wa Kawira Mwangaza ntuku ya Jumamosi. Ariuga bota akari na kinya atongereria ba Tharaka Nithi batetekeria mutongereria no uriku kumeneria mutana wao. Samuel Gaishima ari na Chekinya. Kuringana na MCA wa wadi ya Mwembe Jones Kinegeni Gakwata atongoria bakaunti ya Tharaka Nithi ibabatiri kuwatanira bakayika munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kiri uruti wira bwake. Mwana oguga Gakwata ariuga ati nuntu bakurigaria kuona bamwe ba atongoria bakithiania na baraba kurumanga Kindiki akiweta ngerekano ya mathiko mamoru agina wa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ara gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga aririe miario ya kumeneria Kindiki. Ndigwitia Kindiki ne karite gitenie kemeri mingi na kwa gutuka mwa time nitubati ko mwa time nikanda tuona wiro abati agaturutira riu kwambira ngo fight tha ino rukiri gukiro gutukambira ngo fight tugitedagiria aturi betu ba west baba ko fight tutiro tukuraga wega especially Mutahi Kahiga migambo ile aririe Meru itatukenirie tu antu ba Tharaka Nithi aswa ni onde MCA wa Mwembe na ndi support wa Kindiki ni untegwira ndakena. Gakwata ariuria Kahiga arekane na kubuthiria atongoria baraba umite rutere ruru rwa Kirima Kirinyaga na aitigire ati Kindiki nwe munini wa rais watabura akariba rutere ruru rwa Kirima Kirinyaga batwire gwitigiria atongoria bakuma rutere ruru rungi rwa Kirima. Ko Mutahi Kahiga akirobura egwiro roku muno nuntu bautika isti kunengera deputy president kabuga akiriria ona bibu anekana na giteme yaka mingi muno na migambo u aririe ningiromba ngai muno je kumiaria uko Tharaka Nithi nikando menya Kindiki na ene kula aririe Meru county na ntu bate expect to no arie migambo tu aririe riu kando menya Kindiki ni ekaritwe tuna ntu Tharaka Nithi tumwikaritie ukamiaria uko Tharaka Nithi county. Ariuria atongoria ba county no bathirie mpatho kenda bawatanira kuthagana mirandi ya uthina mbere kuma kiri thirikari. Tio Tharaka Nithi nitubateria kwira twina ngwataniro emwe tatongoria na tukairagiria kiongozi wetu uri ari iguru rietu twekara ndi nawe tukagiria kwibanga nikanda tumba kuleta maendeleo guku wetu Tharaka Nithi, lakini ona twambiria ndwa jatio wenyewe kwa wenyewe twambiria kufight Kindiki ari iguru na aria ututherio tukira tukishwa ki president ende president yakona tutina bata na Kindiki ona wewe ngono kagathira bata na ati tukiraga maendeleo matu respected kuonaria na mwana ojo wetu. Kurukina kuria thirikari ya county irute wira ikigananagia wadi cionthe cia county no. Tutige ndo ajia mapema nuntu atwatinda kulwa tha ino gutige tutuka tugitetha inakio embuge ni tu supporting governor to athurire governor Njuki nuntu miaka no etigere iri ithatu tujete kuri biure ni wananchi turemo kubacokeria governor Njuki noe naririkane gute wodi no imwe ta muthurire koguo kiruta wira ni arute wodi jionde akijigananagia. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ngwataniro ya clinical officers ni bambiritie mugomo jwao nyuma ya ntuku 14 cia mukana turia baraete thirikari kuthira mandagitari baba ni bakorota thirikari ni untu bwayo gutezanirwa kiri mubango josha na kurega gukinyaniria mawira ni jaria bekirwe kiri witikaniria bwao kwa mwaka muthiru. Anthony Kathenya gatumenyithie nkuruki. Nyume arigitani baile ni kitabo clinical officers kunenkera thirikari ntuku 14 ja kuingia mendekithia mao muthenya omda arigitani baba ni bamirite mugomo wa kuinyira thirikari kubadhikiria ino ni nyume ntuku 14 ino kurega kujara matunda. Leo sisi kama muungano tumeanza mgomo wetu. Leo ndio siku ya kwanza ya mgomo na kote nchini maafisa tabibu wameweza kuweka vyombo vyao vya kazi chini. Matata
Kathumba rĩu magĩcokagia arigitani baba barabarani. Mary Kathumba nyuma ya kũrũngĩka maandamano mao marĩa mathiĩte na mbere kwa kahinda kanene mwaka mũthiru. Kĩrĩ mateta ma arigitani baba bwa mbere nĩ gũtengwa kĩrĩ mũbango wa marĩhi ũtungata bwa ũgima bwa mwĩrĩ ĩrĩo SHA. Aji barĩa bagũtũmĩkĩrwo nĩ arigitani baba bakĩlazimika kũrĩa na mbeca ciao kuma mĩukoni. Tobo bwake bariuga bamwe bao barĩa bena thibitarĩ kĩũmbe bategwĩtĩkĩrwo gũtungatĩra Kenya ndiye mũbango wa Social Health Authority. Sisi kama maafisa tabibu tumeweza kubaguliwa, tumeweza kutengwa na ile bima ya Social Health Authority. Kama leseni zetu haziwezi tumika kwa sababu amekataa kurecognize ile Clinical Officers Council, inamaanisha ya kwamba sisi tunapofanya kazi pale hospitalini hatuwezi tukakubalika kwa ule mtandao ambao tunajua ni mtandao wa kidijitali. Kwa hivyo mgonjwa akija kwetu inabidi atumie pesa yake ya mfuko, kwa sababu mambo kama pre-authorization ama ile kuomba ruhusa wakati unataka kufanya labda kipimo fulani ama ungetaka kufanya upasuaji inakuwa sasa hatuwezi fanya. Serikali imekeuka sheria zile zipo za kusimamia maafisa tabibu nchini kwa ajili ya kusajili hospitali na pia wahudumu wa afya ambao wako chini ya Clinical Officers Council. Arigitani baba libakiendaga Rais William Ruto gũtejanĩria bodi ile gwitithia na mbere mũbango juu. Basi nataka kusema kwamba president wale watu wameweka katika hii Social Health Authority ni mzigo kwake, hawatamsaidia kuhakikisha kwamba ile maono aliyo nayo ya kurealize UHC haitakuwepo. Hata kama ataendelea kusubiri akifikiria kwamba usiku utageuka kuwa mchana, hao watu wako katika Social Health Authority hawana uwezo wa kumsaidia kufikia mahitaji ya UHC. Amwe noguo kagita gaka ni bamenerete thirikari ni kulega kuthithia bula betikanirie kiri mukataba wa gucoka wira mwaka muthiru. Na katika ile agreement ambayo tuliweza kuingia mwaka jana, tuliweza kusema mambo ya mkataba wa jumla ama CBA, mambo ya kupandisha ngazi ile ni promotions na redesignations, mambo ya ile medical cover na mambo mengine kama mishahara, mambo pia ya wale maafisa ambao wako chini ya zile kandarasi duni za UHC na Global Fund, ya kwamba tungeweza tukayarekebisha haya ifikia hapo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka uliopita. Lakini sasa zaidi ya miezi 3 baadaye tunapata hawajaweza kutimiza yale ambayo tulikuwa tumekubaliana, na tulikubaliana vizuri sana na wao pia walikubali na wakatia sahihi. Hata kama atatuita leo usiku, tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tutarudi kazini na tuweze kuendelea kupeana huduma, kwa sababu hiyo ndio tumefundishwa na tuko na tajriba kuweza kufanya. Kuma mji munene Nairobi, Mita Anthony, Rangi wa Kathenya. Onde Kawira Mwangaza erigeri gwikinya mbere ya kamiti ya seneti kwathira nikini untu wa kuregana na wandikani bwa ariti Ngugi Baberu 550 seneta Kathuri Murungi ni atariritie kurega kung'anirwa kwawe akiuga ati kwerewa niki seneti gwita ngavana webererwe gitine. Antonia we mwerekeria wa mbondi ya wandikani Meru Virginia Mwiti augete bo bateta mbere ya kamiti uni untu gutino baruga ya kamiti u ekubagweta augete kamiti eze ya seneti noka etonyete gitandene kimwe na Mwangaza kugeria gutonyerera Ngugi cha mbondi eje. Boniface Mongera katumenyithie. Na ore naku ukwirigiri ntukwerojo gavana Mwangaza bakethro bekarekaro kimwe na CPA Virginia Mereti wa Meru County Public Service Board ugotombekana inyime kamiti ya bunge Senate National Cohesion Equal Opportunity na Regional Integration irethro itongeretwe iseneto kumurotero Marsabit bwana Mohamed Njute kwethro ikiandikirwa Meru Public Service Board bakiuga batumba kwethro bagikinyira gikaro giki no ntumantu jara beteri tijao agitori kidire na njere thimu CPA Virginia Mereti no gitete koroniki kamiti ya bunge Senate yomba kwethro ikibeta kushoke bire bite byao Senate betete ngavana respondi mantune jare etiri Ngugi Senate ya kumenya akeja na una uriku batete kaba tu invited ngavana kebe invited aro tu ikopendi na ya opendi ge Senate crack ai Senate Meru owe kwapendi baro just for information purpose na edro tikyo tweteri tugwatiri ngavana wengwa na county secretary na confirm ite tikyo to respond kirekyo
kira gitiri ngavana Nairobi twikira ngari cia thirikari maguta twitite Nairobi kugitate ngaro ko wengenyo gavana Mwangaza kiri baruga yawe kono kethura kijaza Nairobi ntukwe rojo ali ugari ngenda mono Meru County Public Service Board bejagiri karone iki bedro bakeresera mwingi na kyama nekibatumiririe twanya to 550 twandika ningogi na bakimenya bo bwega wejibile county Meru iregoro Nkoro kejo haruwa CP Virginia Mereti na bondi yo ibedito baringete kibriti ndene county Meru na ringenda mono kameteje chute imutethire okole munkijojo kivya kyo kengi nakyo CP Virginia Mereti arimenerie Mwangaza na kameteje chute akiwi siasa bochetha nontote bire bya bireo raundi ngwetekia kwina siasa yo mbere yo makwethera esetha kwa nkoro kiebire ngavana eteri Boni ndaringirwe thimo ijere ciumite senate iketo requesta twita tambond amira ikigita riu renge twetite utithimo ndaringiri umite senate ike atu twita senate atu twithera twiti atu tutetwa tambond ethari ngavana wetwa na netwa tu secretary wetha county secretary akaandika uga no riku bati kumugwatiria correspond kejariko na riu renge tutaringirwa thimo ekiuma senate iketo requesta twita na ndi mwitikia gwi siasa chitho makwithira ikiendereaga itimaiti mbimbio ndikire ateri abautwe tuteta musemanio ne tutina agenda kwa address ayo pakwithira tukariria ine other business the main reason iranga bana eteri senate kirebe bire nabyo bunge senate okurukira kamiti je jute kwenda Mwangaza dire chokia ntukwe rojo ya kwangerekano ni oria county Meru iringete atua kwandhuke mbethe antu bamawathe nekoro ngugisha kandarathi bonge ikambo ningana chirenjesti rungu rwakpo kiwire kebithatu nakyo mubango jure thirikari Mwangaza naju kire yuthi ekoro na antu bamawathe bwajana neandikwa bang'ana bandikire thirikari na county Meru na baraba kinyithitie miaka 60 kuendelea na kemuthia ni kandarathi ng'ana cia ndene thirikari na county Meru mwaka jwa thirikari 2022 2023 gavana Kaira Mwangaza na njurewe bugite bakethero bagikiria karokire gataitere arena kutukwenda kumya kumakirisi to county Meru bona kathuri muronge ethro ikinyagiri karogiki na ugite we kecha bicho hatumba kwethro gikinyithia na nakurigara bunene kikamiteje jute ethero no irubunene mono kwethro ikierika gavana Kaira Mwangaza na bakimenya bobwega bunge senate ne mwingire gitene kiwe harwana ule wa muzi bwako tubukethero bokumira muri jethatu iromba kwethro bekara ke karone kimona gavana Mwangaza ke reporter Antashoro TV kumaje kingine ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera MC wa Kithe Mwenda Ithile no kete biodia nkabugu konia uritingu gibwa thirikari ya Kawira Mwangaza mono kirimantu jegie utumiri bwa mbecha Ithile ni akurigara ina mbecha ira chigai kore ariti ngugi ende gukethirwa ariti ngugi bau ibabutire ngugi beta ritaya kana kinya bakwa ni untu gutiandikagwa antu bange bakujukia twanya tu noriti MC wa Kibirichia ure wari mukaririgite wa budgeti gutiga kwairia Amero ati gutina mbecha cia kuandikana ni untu umane ati budget ya wandikani bobo ni akurukirwe ni mbunge na kinya gukinywa kirore ni control of budget mutu ikare na ranirite nawe na tutumira ripoti ichi Amero barongo yu under my watch nonto nkona antu abakurongo yu ni migambo ya MC wa Kithe Mwenda Ithile ulo chumirite kuga watetekeria kuona Amero wekiairu ategete na akionaga na metho jojaire akiuga ni untu kiumia kithiru ura wari mukarigito wa kamiti ya budget Jacob Mwirigi na no MC wa Kibirichia na chumiriria thira akiuga gutikigina kiro ya kuandikana MC Ithile akigwete MC Yota Murongo nikire ugite bo bare mbunge ya Meru ni batengete kigena kyo wandikani kirirwangirwa kithomo ugima na kinyoremi na nandi Ithile agokeja kwetha kigena kya budgeti kira kejaga ja Meru nikithite kigitwa ariuga kiri kigena kimwe kira giatengeri ndwangi imwe tangerekano kira giatengi kiri obisi ya ngavana kibati konyia nyua gutigirwa na Bamero ne bakwandikwa former chairman of budget ya turaga angacheitwa
kamundu uraitire mbeca atagetete ara uira kwenda wiita niuchie nini niuchia cha kwandika mandaktari ka cha kwandika arimu atagete au specifically ntikwenda wana bandikwa ndenda wiita mbeca uchio ntikwenda mandaktari andikwa mbiite mbeca iu ka atagetete ni tondu muntu ende mbeca wito ibukua mbeca witwa ni tondu we gavana Kawira 160 million ile ofisine ngavana ni tondu itikwinama puatri no ndo budget witwa 160 million ile office of the governor ni tauke na me 100 kana na me 40 kana na me 60 ana baomba kuandikwa uwezi more important imwana oro tina bya kurea mwana ora athirite chukuru atokuona inye bya kura kiratu kana iwe Kawira Mwangaza wetu maira 160 million every year cha wikira ngari mauta na cha kura mandazi na mandu yangi lakini ndipo kwa otora budget witwa budget yitwa kero ne kwandikana ne witwa Kingi MC ithire ariuga ni untu bainge baritinguge ni babutire beta konge akeja na ngerekano nawe alaugite we nari muritinguge wa kaunti ya Meru na narombere kura MCA na nande Kaweru ne wate musharene ariudia mushara jowe na jobange bala bande kina jogweta kana no kore wa mishara eu mandaktari ara ya resignere ankauri ara ba resignere no re awambia chio na batura to resignere no re awambia chietu budget ya salaries ite kiongeleke every day utiro ye nama ite kiongeleke every day so tukagwira wanga utimba budget employment kinya ikagwira utimba budget employment tobure ta kona replacement ira thitherwe mbecha cha baba resignere ire awau na budget no gete kiongeleke michara so Ameru bakarongo yua bero timba jet MC ithire adiwa gitumi kigena gya kurea mishara ikwerekana nige kinena Jamero ariuga ni untu bainge baritingo gekere thirikari ya Kawira Mwangaza bethirite bakiandikwa na njirete batere na bethagiro bakire wa nanjara kandika antu na rula ita amanyo pero owaita mwanka wabatalira mbeca chio ukandika antu bange baria bakuthiatite no baikirite suti batena maratasi obandikite na mbeca chio ireto amanyo pero na wita na rula wabanenkera mwaka 1 milioni yana na tawe wichibility itia antu andika baba ina maratasi iko andika antu bokuthiata baikirite tusuti na antu batena maratasi na ana betu bathirite machukuru na arobo ke otoro te budget muthiene ntumo MC ithire kire MCs baraba kugwata mbaru Kawira Mwangaza alibela kwethira bate kwa riorongo bakwethira bakiangaratania mwingi jwa Meru MC bauba ina Kawira uwekethira uwe no aneri nao reka kwethia kundefend urongo kukaria muntu agia Ameru na Ameru ibokaritie kango iriteke bora ibwirite budget ikuluka kwegenda budget itikangangwe lakini we Kawira ntugowe na joinke office ne kuthangalania budget ukathoga budget itembia chiaku budget ya nyumba yaku budget ya Ameru na budget ya Ameru itiewe heshima na tutetikiria no titafadhali no tisore kana ba Ameru bakandikwa ke report rande to shawero ria kwa rieto ni motuge kare Achiari arimwona kinya atongeria ni boritwe kuringa njekiye wabya na kuma bari baba nini kenda kuba ochamba na nyonta ya kuthingatira iroto byao bakiaria atongeria Kathumba ario murungamiri wa michetho Ntere Chembu amona kinya MC wa ward ya Mavuri baugite untu bobo bogatethia aritwa gutiga kwirigira ngugi ciobisi na kinya gutumira iye wabiria baewi ni murungu. Ruvonge rwa Athletics Kenya mwena wa kaunti ya Embu ni magwatanirite na atongoria wa vamwe na masukuru ngurani
niguo kugwata arutwo anini aria mari na taranda cia mavenya. Ino ni kuringana na mwenegiti wa kiama giki thiini wa kaunti ya Embu niwe Stephen Njeru thiini wa mambura ma mavenya ma gucaria aria makambararia vendera ya kaunti ya Embu thiini wa mavenya ma Eastern Region mweri wa kathatu mwaka uyu. Twavota kugia andu anini aria marangaira nitwona keritu ka Betty School karetwa Munyiva kangairitu wega muno under 10 nitwage kikozi kia under 20 kirakira thiini wa camp nike improve muno thiini wa mathaa koguo thirikari tugwira iraretaga maundu ma camps nimbikuega tondu tiganeo tutingege kikozi gikiega na mundu matikangaira wega uguo maratu ya nyitanu na alimu wa secondary na tukavanga nitukoya musemanio nao nigetha mavote kutunyitirira ciana cietu iria ciena ku cie cukuru na tuvote kumonia maundu ma coaching kana mathomithio maundu ma coaching ni county government yetu nigetha tuonia angairi no mageka waguo mathi cukuru. Guku nao atongoria magitethagiriria arutwo aya gutonya thiini wa macindano ma kibururi na kimavururi niguo gukiriria taranda ciao ita njira imwe ya kwiyandika na kwithema na utumiri wa ndawa cia kulevya. Ketha to identify tucoke tone tungi ma connect with other world tondu turonda tuna challenges nyingi muno cia cietu ciarĩkia cukuru yana mara akwari ngi nuvinya kana uthaka muvira ndurona uria ungivota kuthina kuria mbere so we as leaders kana tatongoria turauka niketha tuvota ku connect ciana ino na kuunja niketha withire mwana twa cukuru tu twakara mpeke yake mavota ku identify undu ingi ungimutethia tondu ciana nyingi muno niria ura na kuunja nundu wa drugs tondu mwana ucio arĩkia cukuru guti undu ingi arabata gwika tondu na mundu ingi ungimugwata njara akabata gukorwa nureka undu wingi. Nayo thirikari ya kaunti ya Embu rungu rwa utongoria wa gavana Cecily Mbarire ni kiririte makiria waki wa ivaro cia mithako iria igatumikaga ni athaki a mithako ngurani. Kama kaunti kwa hakika serikali inajikaza kabisa kwa sababu kwa sasa hivi tunaona tayari tuko na stadium ambao ni kiwanja kia hali ya juu hapa international pia inaweza haudiwa pale. Sasa hizi katika serikali hii tumepatiwa budget ambayo inashikilia kuna kiwanja cha Runyenjes kinatengenezwa vizuri, kuna kiwanja cha Nembure kinatengenezwa vizuri na kuna viwanja vingine pia tunataka kukarabati ili vijana wetu waweze kupata mahali pa kucheza. Na pia tuchukue fursa hii kuomba walimu wa shule kwa sababu hasa kule mijini hakuna sehemu nyingi za viwanja. Tunatumia pia shule, tunashirikiana pia na walimu wa shule wanatusaidia, tunapata vile viwanja vya shule. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Gwarita Mwaniki wa Musiri. Au nio twakinyirira muthejo wa nteto cietu cia rutha ithatu tucemanie ntuku ya ruju kiri nteto cia themwe na kinya cia ithatu. Mbita Maureen Kinya, mwonanire Tom Mathithio ni Purity.